Izverski manastir nalazi se na severozapadnoj obali Svete Gore, a sa severoistoka je okružen šumovitim brdima. Od Kareje je udaljen oko 2 sata hoda. Bogorodica se, jedreći prema Kipru, iskrcala upravo na ovom mestu, jer je more bilo jako nemirno. Danas na tom mestu teče izvor slatke pijaće vode na samo 2 metra od mora. Osnovan je krajem 10. veka na ruševinama sasvim opustelog Klimentovog manastira. Njegovi graditelji bili su zamonašeni car Jovan, njegov sin Jefimije i njihov rođak Georgije, koji su bili rodom iz Iverije, što je Gruzija, a poticali su od loze gruzijske dinastije Bagrationovih. Tako je i manastir svoj naziv dobio od svojih ktitora i žitelja Iveraca. To je prvi negrčki manastir na celoj Svetoj Gori. 1357. godine patrijarh Kalist prvi izdao je povelju kojom Iveron prelazi u grčke ruke. Danas se manastir nalazi na 3. mestu svetogorske hijerarhije. Četvorougaone forme, manastir je okružen visokim zidinama, a sa strane prema moru ima visoku kulu. Smešten je na obali u luci. Na ulaznoj kapiji manastira, na mermernom podu, nalazi se kružni natpis na grčkom jeziku. Postavih stubove ove crkve da se ne pomere dok je sveta i veka. Georgije Iverac, monah i utemeljitelj. Na ulazu u manastir sa leve strane nalazi se nevelika privratna crkva sa čudotvornom ikonom Majke Božije zvanom Vratarica, Portaitisa. Legenda kaže da je ova ikona doplutala do manastira nakon što je 70 godina provela u moru. Potom se i u samom manastiru nije skrasila, dok i monasi nisu izgradili crkvicu pored samih ulaznih vrata, pa otud i naziv ikone Portaitisa. U jednom od mnogobrojnih napada na manastir, jedan nevernik je zabio sablju u vrat Bogorodice Vratarice. Iz rane je procurila krv, čiji se tragovi i danas na ikoni vide. U sećanje na taj događaj, visoko na zvoniku je figura pagana koji je crne boje. Saborna crkva manastira posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice. Hram ima oblik krsta, a sa obe strane prednjeg dela dozidani su paraklisi. Podignut u 10. veku, hram je u potpunosti oslikan kasnijim živopisom, ali su se sačuvali i freske iz 16. veka. U zapadnom zidu unutrašnjeg predvorja nalazi se grobnica sa moštima ktitora manastira. Godine 1259. manastir je mnogo postradao od Latina, bio je razoren, jedan deo monaha odveden je u ropstvo, a mnogi su i ubijeni. Posle takvog pogroma manastir se zadugo nije mogao oporaviti, a godine 1285. usledio je ponovo napad od strane Latina, da bi 1306. manastir pretrpeo strašna razaranja od strane Katalonaca sve do kraja 17. veka. Osim saborne crkve, u manastiru se nalaze još 3 male crkve: Bogorodice Vratarice Portaitise, Svetog Preteče i Krstitelja Jovana, crkva Svetih Arhanđela i 15 drugih paraklisa. Od manastirskih svetinja ovde se čuvaju delići ogrtača, trske i sunđera koje su potrebili Judeji rugajući se Gospodu, delovi životvornog drveta krsta Gospodnjeg, delovi oruđa kojima su mučili Hrista i delovi moštiju svetitelja, Teodora Stratilata, Mihajla Sinajskog, velikomučenika Pantelejmona, mučenice Fotine, Evpraksije i Paraskeve, lobanja velikomučenika Georgija iz Nise, desna ruka Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog, leva noga Svete Marine, besrebrenika Kozme i Damjana, apostola Petra, evanđeliste Luke, apostola Vartolomeja, Atanasija Velikog i drugih. Bogata manastirska biblioteka sadrži mnoštvo starih rukopisa i knjiga. Naročito poštovani manastirski praznik je Uspenje Presvete Bogorodice, 28. avgusta. Danas se manastir nalazi na 3. mestu svetogorske hijerarhije. U manastiru danas se podvizava preko 60 monaha.